Zamaila yungamite Katelembo hathiani Mobote Cooperative Society ni avya yithe kandi atoileine niwe muthenyani wayo thini wa manong'we ula utwai wenza wa maofisi ma munda usuma iweta kana utwai wa bathukatu na mia uhingini makulia memba mangwatano ino kwithiwa na mwiki na nzama ino nzao ila inasa kuiwe maiweta ni maende kumina mathina ala methi tuyo mayikumbila a memba su kwa ivinda yasa. Daniel Mwangela nukuelesya Video nuambuandane na va Katelembo ni waelesekana umbano lotwa yu muthani wayo wenda nitio vathukanu na miao ndakulia a memba mavyetheka imusi asindu ile izamiwe umbano ni usu mukutano weyo una iligo nundu ona metanite pai mundu wa silikali unethi wavo nundu unai mukutano unetanitu na andu nani members amwe manane nabo ona ti member andu ange manaibau maina ina authority ya kunena on behalf of the management. Kuhiti umutangasia kana unduambe services ya Katelembo nisiende, payment siya transfers siya titles nisiende, mubango usunuende we na eba ndwao sa title yaku niti ukukulia kwa ndaya ukethukisye mawasya mandu meonena na maindhini ya management nundu wendi wo ni muikakwate services yenyu wendi wo menda tituwe kauni ulona atuavo na nditisi ame kuorganize mukutano matumitwe nandu ala mosete miunda yene na nzieleta ilite nimo maibite kindu kiko wengi vindane juu ni wande na uthingila kana nzameno ni ende na uthuko mondu vailite na kuthinikia mathina alama na thina cia memba su ungwa utongoi muvituku kazi ya kana maundu alama na neni we na andu asu mathita management ni ngei mayasya kana public utilities ni na bindu iwa cia twika cia member cia masietwa mandu uzugo onde no bungu muthei tai public facilities ine bindwa na wenda umanola uo no wende ukona land registrar nundu ni umesia title yuma uwa ba street ine suma kwa land registrar ukakulia title ile inosiwe masietwa ni mao na sie nao na isi hapa kwa uti mukulia kwa ndaya andu ma Katelembo mwiketi kile tinathinie miaka mingi tulikwe thinane usu na andu ala manatutwasya thinane ni mukulia tikwatanie ugo vindani na muthani wayo amma memba matwaisye umbano maikulia silikali matethesie maundu ni meki buthukanio ala maende na umavinia mebobo menda itwa nditi situ igeta andu ma Katelembo tina wia mwina wia bana mwina wia kwa utriazya kuma oyu sio ngamwe si balasie azikazi yo kuishwiwa mendi sio ande kulinga na bylaws situ siwe katika custodian ya Sebastian fulani manager nela tibiki yakwitha notheu wa ba Katelembo. Daniel Mwangela, Mutungu TV, kwa Katelembo, kaunti ya Masako.